Swastiastu. Inggih ide dane sareng sami pemekasnya ne alit-alit sareng sami sami tresna sihin titian. Punapi gatre dumugi sami kena lan rahayu nggih. Titian Putu Widiari pinake penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Sana menduwe omongan ring desa Padang Sambian Kaje. Jagi ngicanin pembelajaran ngenenin ini olahan jangan utawi cukut khas Bali. Tujuan pembelajaran puniki mangga alit-alit uning ngenenin inde napi manten olahan jangan utawi cukut khas Bali punika. Taler titiang uningaya ring awuku puniki pancang kawedar utawi kaicenin ngenenin inde olahan jangan utawi cukut khas Bali punika. Ring untuk poster, untuk video gambar, taler, konten kreatif. Ring Bali akeh wenten olahan jangan utawi jukut. Minakadi wenten jukut ares. Jukut ares melakar aji gedebok. Taler jukut ares puniki wenten kecampur antuk daging lan base rajang. Wenten jukut urap. Jukut urap puniki melakar aji jukut utawi jangan sanes sampun keengsep lan kesisit laut kecampur antuk nyuh lan sambel embe. Wenten taler jukut plecing. Jukut plecing taler melakar aji jukut utawi jangan sanes sampun keengsep lan kesisit laut kedagingin sambal barak utawi sambal tomat. Inggih ide dane sareng sami wanta asa punike sane persida atur uningan titiang ring rahinan makin dumugi mepikeno. Menawi wenten ide dane sareng sami uning imbel sane tiosan ngenenin indi olahan cukut utawi jangan khas Bali punike durus unggahan ring kolom komentar. Putang titiang untuk para mesati Om Santi Satu.